Sanibonani ke weMaqanda Magrotman bongiwe lendlovukazi. Ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Ngiyadlala sanibonani ke So namhlanje ke ngine story ke ngizonixoxela sona kusisi ke uthi uyangena umngani wethu uyasixoxa ke story uthi nene bese shadena le ndoda le eshade iminyaka eminingana nje uthi sebenabantwana abathathu. Uthi mabana abantwana abathathu nale ndoda le uthi indoda ingakhombisi nje ukuthi indoda umuntu ongenasimila uyajola. Uthi okay kuthe ngelinye ilanga hayi efonini yakhe athola ukuthi hayi uGuy unentombi. Uthi usisi bese yathatha imessage ebhala imessage. Uthi aqalanga naka iconfront indoda before abhala imessage ukuthi hawu uyajola indoda ithi hayi no kwenzeka iphutha ixolise kwashabana ngananga. Uthi bese kuphinde futhi ayithole enye imessage efonini yakhe futhi efonini yendoda ithi bese eyayitshela indoda ukuthi lento yenza ngithandi ngiyacela ukuthi uyiyeke ngoba sishadile nginabantwana kanti kufuneka umuzi wethu sikwazi ukuthi siugcine kahle. Amkhumbuze ifungo abayithatha ukuthi umndeni wabo umile nje ngezifungo abayithatha. So if uya cheater yena kusho ukuthi ubreaker ifungo abayithatha. Okay fine. Abese usisi afonele lentombazana. Sawubona sisi. Imina usibanibani bengiyacela ukuthi sisi amchazele isimo sakhe nomndeni wakhe ukuthi kanjani azame nje ukuthi woman to woman aphore inhliziyo yakhe kusisi. Usisi ke nangempela abesethi hayi sisi ngiyakuzwa ngamlwisi athi hayi sisi ngiyakuzwa ngizomyeka ngizomshiya. Uthi nendoda futhi ngokunjalo isho njalo. Okay uthi and then eqhubeke futhi isikhathi hayi basajola laba bantu. Uthi indoda bese bengenza islimi indoda imfonele ngelinye ilanga ngaphambi kwami ingenza islimi imtshela ukuthi enene si abahlukane. Uthi nami ngicabanga ukuthi hayi no kusho ukuthi ke ngobe sebefonele bakhuluma kusho ukuthi kuzokwenzeka bahlukane kanti kwenziwa mina islima. Balane ke phambi kwasisi kwenziwa usisi islima kanti cha lutho abalananga benza lo wesifazane islima. Uyabhala indoda ithi enene izomshiya umfazi ayimthandi iyasho ukuthi izomshiya kwashamana ngananga kanje. Uthola usisi khona la efonini yendoda ngoba indoda phela babevumelene ukuthi abazukuba na password nabazukuba na imfihlo kwi relationship yabo. So uyayithola lezi zinto la efonini. Uthi uzithola ngezikhathi ezihlukene hayi ukuthi uzithola nje namhlanje nakusasa cha kudlula 6 months uthola ukuthi uthole enye into kudlula 3 months uthola ukuthi after sebethe bayahlukana after 3 months aphinda athole enye message futhi. Kusho ukuthi ubhuti uyakhohlwa sometimes ukwa delete ama message. NoNkulunkulu ke ukuthi kushuthi wefuna ukumkhombisa ke lo sisi. Abese aqede emva kwalokho usisi athole enye lo message ukuthi uzomshiya kwashamana ngananga abona ukuthi labantu ushuthi benza mina islima. Lo uthi uzimisele ngokungishiya utshela intombi yakho ukuthi uzoyishada. Okay ngivele ngihlaleke ngihambe ngiye kuma lawyers ngifike kuma lawyers ngicela ukuthi bangidraftele i-divorce papers nangempela bakwenze bese uthi bese ke ngiyabuya mangibuya ngifonela umyeni wami ngimtshela ukuthi enene ngicela ukumkhipha siya out siyodla. Uthi mase avume kumyeni wami athi okay asambe se out uthi ujabulile nje yonke into ihamba kahle uthi kumnandi nje kuyena ngoba phela kuyena akazi ukuthi mina ngiphethe ama divorce papers utshela ukuthi nje umfazi wakhe is being a wife. Masifika lapha e-restaurant sidle baseve i-dessert baseve konke nje ukudla sasikuthengile ngalelo langa lelo. Sithi mase siqedile sesihamba before sihambe siye ekhaya ngimbeke ama divorce papers phezulu etafula uthi ngimtshela ukuthi ngicela i-divorce. Uthi indoda wayibona nje ukuthi kushubile kuvele kwashintsha nje imudi. Uthi ngathi ngicela i-divorce. Yashintsha imudi but ezama ukuzicompose wabuza ukuthi why wathi uyazi ukuthi indaba sengikhathele wena ucheater and awufuni ukuyeka so ungenza islima. So ngicela ukuthi sihlukane. Wathatha ama divorce papers wathi enene ungahamba manje uye entombini yakho uyohlala nayo kuwena
or ungeza endlini uzofika ulale kwi-guest bedroom. Uthi indoda yathi ngizohamba nawe ngendlini ngiyolala kwi-guest bedroom. Endleleni behamba kunalempukane guys engicikayo kodwa ke kulungile. Endleleni behamba beya kwilokhuzana ekhaya indoda ivele ishawe heart attack. Ivele ishawe heart attack indoda. Ivele igula ibuthe nezibi la emotweni. Ayiphuthumisa umfazi esibhedlela. Uthi ke usisi indoda wayithatha kwayise esibhedlela wayiphuthumisa esibhedlela ngoba ishawe heart attack. Uyabona naye ukuthi konke enzeka but bengazi ukuthi heart attack. Uyafika esibhedlela bayamtshela ukuthi hayi na indoda yakhe ishawe heart attack so iwicoma. Nangempela ke ingeneke bazame ukuyilokhuza ukuyizama ukuthi abe right bazama ukumzama until washona ke indoda yakhe. Kwaphela kanjalo ukuthi ke wayingcwaba indoda yakhe wenza wonke amalungiselelo wagcina ke sesele nomuzi nako konke lokhu kwakhe ayisesele nakho indoda ingasekho. Uthi manje uyafuna ukuthi afonele intombi ukuthi ayitshele ukuthi umyeni wakhe washona kanjani. Uthi after eshonile umyeni wakhe waba guilty isikhathi eside nje ukuthi wefuna ukuthi ecabanga ukuthi uyena obeyikhozi ukubulala umyeni wakhe, and also ukuthi enene intombi yakhe azange azayitshela ukuthi enene umyeni wami nje beshonile ke ubulawa ukuthi ngimsebe ngamaphepha divorce. Uthi ufuna ukuthi afonele intombi yamyeni wakhe ayitshela ukuthi enene umyeni nje beshonile ushone ngoba nako wamnika amaphepha divorce. Uthi iyamudla lento, iyakudla. Hayi mntakama awukuphinda uhlale naye esifubeni ubone ukuthi kuzoba njani, uhambe kwi-therapist uyodila nayo mayikudla, cause wena you save the guy ngamaphepha bungayazi outcome ukuthi mawumnika amaphepha uzoshawa heart attack ashone. Angazi noma mina inocabanga kanjalo but ngiyacela nimbonise nimtshele ukuthi akenze njani. Uthi ucela umngane wethu ukuthi nim-advise nimtshele ukuthi enze njani, ayifonele intombi athini ukuze akwazi ukuthi akhulume naye ayichazele istory sonke senzeka.